Saat kança oldu? İyice geç kalsın, internette olmayayım. Sen de yaxşı okuyan okuçular onlara ölgü vermeyi mi? Kayakta жүрөсүң. Erten çıkmay mı işte sağa? Uxtab qaptım. Otur. Ayzat turчу гана. Эмнени алып келдиң? Эмне тапшырма алып келдиң? Жоғынтып қаптым. Кана дептериң? Жоғалып қапты. Сен буларга үлгү көрсөтпөйрө кайра. Мен сага эмне үчүн беш коюп жүрөм? Бер дептер, ручка бергиле буга. Конокко келиптир мага. Otur. Анда эмесе үйгө тапшырма жазгыла. 20-21 бетти окуп түшүнүп келесиңер. Бошсуңар. Bir günle geçsem sizlerin ondan yasafat keçkeli oluşa öğretmen. Geçip gelbешин керек болчу деп эмнеге кечигип келесиң? Sizler деле мен түшүнүп койсоңуз болот да. Үйдө проблемалар толтура.